Kia mau! He whakangungu mo te wiki whakahirahira e haere ake nei. Ahakoa i Ngāi Tahu o mua i haere a te kotahitanga, i haere a ngā pōtiki, i haere a te ahurangi, ne? E tehi o ngā kapa o tēnei takiwā. Koinei te wā tuatahi kua whakatōpuhia te tehi kohinga kapa me ki, kia haere atu hei kanohi mo te rohe whānui. Nō tēnei marama, kua whakakotahi ai ngā kaihaka o Waitaha, hei kapa ngātahi ki te whakaharatau mō te Koroneihana. Ko tā junior tana o te tai tokerau, he mihi tēnei ki Te Arikinui Kuini Nga wai hono i te pō. Kei te hau atu mātou ki te tuku mihi ki aia i tana Koroneihana tuatahi, katahi kārua, he mihi ki aia i tana tainga mai ki te pūnui o toka i te rautau. I ohorere au, hoi anō he ohorere pai. Ko taku haere ngā tuatahi me tēnei ropu, e rere ana ngā piropiro, e harikoa hoki ana. I tipu ake a Journey Waitoki i Waikato, engari ināi nei, kua noho tawhitia i tōna kāinga mō ngā tau e waru. E ai ki aia, he kaupapa whakahihiko i tōna wairua. Growing up in Waikato, the kingitanga was normal, right? So it was like in our waiata, it was in schools, it was in kapahaka, and it was like an everyday thing. And so as a child, it was just normal, you know? And then it's actually since we've been down here, well, and as I've gotten older, that we've really, for me, truly appreciated what the kingitanga means. You know, when you're away from home, especially around this time, especially when there's kapahaka, and when we're together, I miss it because I want that, but at home. E hikaka hoki ana te Kaiwhakahaere o mua o Ngāi Tahu a Lisa Tumahai i te kitenga atu i ona tāngata e haere ana ki te Koroneihana. Ko tāna, he hitori hohonu tō te iwi me te kingitanga. I think it was Tairoa who had gone up to the first hui, when the hui happened, when the king was selected back in the 1800s. And I think we kind of lost that active engagement through the Koroneihana. With having Justin on Te Kaimarua, that will strengthen those relationships again. And, you know, if there is a large upi travelling up this year, it's wonderful. But it's turning the clock back to probably something we may have lost over the last 10 years in terms of that active, strong participation in Koroneihana. Ka tū te kapa nei ki mua i te marea, i te marae o tūranga waiwai i tēnei pō praere. Hora Kairangi Nicholas. Tahu News. Ko te reo, te take.